Hakamiat jong ka arterik banai jelio ar jar pusau ka wega trok ka badan yo registration number WB San Nyo D iwei San Pranot ka bakit kau bat ka bawan nagi than bernihat kala khongpong harut ka surok ba National Highway 6 ka bdai hajan Shwaban poi ka jakatoi ki kali ketmar ka wit bridge ka bahap hapok ka snong umling Haribhoi district. Kat kum balayo jingtep ketai ketrok kalak hamya isten nama rubrik jong ketiga kali syam latre kamshu bat unongnya jong ketiga kali ulak persyang ben pelaj na kijaka badon kiyeng lani kedukan harut ketai kesurok ba Henry Hadian balayo ya kejaka kebabiang ben penhap ya ketiga kali bat kebala pelong ya ketiga kali ben kela khongpong harut ketai kesurok ba bat ha ketiga jingjia unongnya bat nong buat kilasyu mensau melumala Marsunyo ya ketika jingja ki pajba ki bayo kila pentep syaki bor pulet bat NHAI bat kumta marmar ki bor pulet kilawan poi ha ketika jaka bende ke badan kam. इधर देखो लाइट जल रहा है जो कांटा का पीछे और पुलिस गाड़ी है लाल बत्ती जल रहा है 7D1580 है